تماشاوان نهجاز نها جوارا بحثا چه بکم از بحثا وام برنگهین قاعدين أمريكي للجهان بتايبتي للرجلات نافين بكم هجمارة سربازين أمريكي تشقاصن للرجلات نافين بلكي جبوه هناك رقمي كنامي بيشكيش بكن نوبن أمريكا ولاتك مزنة إنما سلايا جبر كيجي دماكو دونالد ترامب تويتا كي دافيجا الدنيا حمو بتويتر دهجه سرو بني وهفت به سياسة الدنيا تجارتن حر ايالتك ولايتك امريكي بقاسي سي ولاتان هيش خورا حسابك يعني حيث بنجهن سربازي ين امريكي هنا لجهاني سرانسري جهاني ارجمارك بيجمان نكمه تاني الرجلات نافين دناورا شيست حتى حفتي حزار سربازين امريكي ده هنا افجيهون ودبينن يعني هجمارك قال لك مازنها حفتي حزار عسكرين امريكي الرجلات نافين هنا ياك بيا كمان هورن بحثوان بنجاهم بكنوا تشقاص عسكر لكدري هنا لبنجاها عين اسد هيا ون 5000 سرباز امريكينا نزيكي 5000 سرباز امريكي العراقنا لبنجاها عين الاسد ورم سر سوري السوريجي هجمارك سربازين امريكي هاتنا چون سوریه پشتی افشار نوخویل سوریه درکت سال 2011 دا نزدیکی 2000 سربازین امریکی سوریه جهانه لی اداره دونالد ترامپ دبیجه کوی هجمارا هزین خواج سوریه کم بکشینه و به هنک دورندن شو افجی بویا سبب ویا که کو کرد نپشت راستند بی ام چاب یعنی ما اوقات سال به امریکا دجی داعش شرکر من نزدیکی 11 هزار شهید دان 25 هزار بریندار دان نهاجی امریکی دبیجن امیجوی دوره در کبن ورم سر اردن بارگاه کب ناو تنف هبو يعني جهه لشکرین امریکی لهر دو بنگهن رویشت و وادی مربع تمینن هجمارك زیده یا برفره ین هزین امریکی لو بدره هنه نزدیکی 2795 سربازین امریکی لاردن دمینن جشر داعش و آرامی يعني الشر اللي تجي داعش ده بشتار بون للرجلات نافين جوه داري او باركه او بنجها عسكري بكارداني سعودية هي زيدتري بين 6 سربازين امريكي للسعودية هنا نهاد خوازه زيده بك لإدارة دونالد ترامب بري نيزكي 10 روجان راجهاند كو اوه هجمار بلند بك وبك 3000 سربازين امریکی للسعوديه او جي الجورا كود بيجا جبوكو ايرشين كوتشونا سر سعودي جارة كدن دوباره نبن يعني جي يمنش حوثي يمني ايران ايرشونا سر سعودي امريكا وي هجمارة سربازين خل سعودي بك 3000 جبوكو اف بيمان خوي السركه سعودي بباريس كو بازرگانيه كبقاسي 100 مليار دولار امريكي دنابره وان هر دولتان دا تشي بچم كويت الكويت جي كويت يك جي جرين ترين بنگهين امریکیه لجهانه نزدیکی 1000 تانکین امریکی لکویت هنه کامپا دوحه کل باکور روجاوای کویتیه بتنی الوی داره او نزدیکی 6 کیلومتری دوری عراقیه و که بارگاه هری مزن یا سرکه یا هزین امریکی لروجلات ناوین تی بکارانین هر وحال لکامپا بهرنج لکامپا علی سالم لپاتروید للشیخ احمد جابرجی بارگاهین امریکی رو داره هنه نزدیکی 13000 سربازین امریکی به توایی لکویت دمینن کویت درجه 4 داته جه عالی هجمار سربازین امریکی پشتی آلمانیا ژاپن و کره باشور سربازین امریکی جی پشتی شر جهان یه دویم چونه آلمانیا نهال عالی لایپزیگ لآلمانیا روجلات هزا کمازنیا امریکی لوی داره هنه ورم سر قطره هزين امريكي لبنجها عديد دمينن لقطر او جي نافندا او يعني نزكي نافيوين نافندا جروبا سيسد نوزدان يا ازمانيه هزك جلكي مزني امريكي لقطر هيا بنرينا شارزاين سربازي او مزنترين عنبارة تشكان يا امريكا لنافشي يعني قطر نزكي 13000 سربازين امريكي لقطر دمينن بردوام دكم امارات لإمارات دبينن هزين أمريكي اللي بنجها زفرة دمينن فرقية عزماني بنابي سيسد وحشتي لإمارات هيا بالا فرنج جورين جلوبال هاوك و أواكس هاتنا بجيكرن الويدري بالا فرين جالكي مودرنن لبندرة
علیم کشتیه که یعنی گمیه که شر یا مزن هیا 5000 سرباز امریکی لوی داره دمینن. بحرین یک بنگهین سربازی سرکیه یا امریکی لرجلات ناوین لمناما پایتخت بحرینه ناوندا کشتیه دریایی یا پنجمین یعنی یا پنجان یا امریکا لوی داره دمینه لسر به کشتیه جی نزدیکی 7000 سرباز امریکی هنه هزین امریکا لبنگهین مناما جوفایر شیخ عیسی و بالافخانه ناف دولتی بحرین دمینه خرجی بنگهین امریکی لبحرین جی گهشتی ملیار و 100 میلیون دلار امریکی. ترکیه سال 1969 رکفتنک هات امضا کردن که امریکا 26 بنگهین سربازی لترکیه آوا بکه یکی بنگهین گرینگین امریکا جی لترکیه بنگها اینجالیکا و دزانن هر وها بنگاه سینوپ هیا ازمر هیا و داره امریکی بجیبونه خرجی انواجی 2 میلیارد دلار امریکی نه هر چقدر سهجمارا سرباز امریکی لترکیه زیده نای زانینجی لی زیده تری 2000 سرباز امریکی ته تخمین کردن کل ترکیه نه افغانستان لافغانستان 14000 سرباز امریکی هنه 8000 سرباز ناتو هنه افجی تابلویا und دبینن هزین امریکی بارگهین امریکی بنگهین امریکی این سربازی بون لرجلاتا نافی